Harambe! Munini wa President William Ruto arokire kwerekera kaunti-ini ya Narok kuhinyiriria muingi wa gicigo giki wiyumirie kuoya kura mihangó ira yambiriirie mwena wa Oroposimoru. Thutha ucio oerekera na iregie enkare kuria erire muingi ni urabatara kunyita itemi hari mihangó ya gwaka bururi na njira iria ingimahotithia gwika uu ni gutigirira mari na kura. Wananchi ndio mtaamua, na yule mumemwamua, huyu ndio anatoshana na MCA, na huyu ni mjumbe, na huyu anatoshana na women rep, na huyu anatoshana na governor, na huyu anatoshana na senator, ndio huyo. Kugena kwa senator wa Laikipia Jiji Kariuki arauga tokwira andu moe kura no ni kufatie mathomithio bata wa gukeyumiria gucuka miti githurano gia Kenya. Kazi yenu wakati huu ingekuwa ni kufundishwa. Kazi yenu ingekuwa ni kusomeshwa mambo yatakuwa ya namna gani. Senator uyu athite na mbere gutara andu ethi metheme na ateti aria mamahenagia na mbeca niguo mamahe kura na handu ha uguo magacagura atongoria aria marathingata mitaratara ya uthii wa na mbere. Na kwa kaunti-ini ya Nyeri atongoria amwe kuma mwena wa Mukurwa-ini ni maroria muingi witheme na ateti aria maramahenereria makeyandikithia ta aikia a kura kuraya na kuria maikaraga. Waigua mundu rathamia kura yake akamenya guko akamutwara kuria kungi mumenya mundu ucio aratwara wakoni Nairobi riria akagwa nomination kura ukithe ndikorira tumere macokie kura ku. Atongoria aya aria mararagia mari mucatha maugite ni maiganire na uria mihangó iyo ya wandikithia wa aikia a kura iratwarithio mwena ucio. Mihangó ino ya wandikithia wa aikia a kura iria yarugoririo ciumia igiri hituku guothe bururi-ini itanyitwo gukahingwo tariki 14 mweri turete wa keri. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.